birta thebi pen arjuitha Assam alongri African swine fever mate longhong abur kanglum tu karbiang long along tabang so abur pen kecerok tok kido kinang soraporlo. Khai ki sunga hut kecerap dun henlo karbilo Charlie Asong kemang KSA HRC. Penapen special passenger train chilling ponpo Halloween ke do tumaphan isi birta ke me. TVS langni motor sahem puaning ki me pen sanghan kerapa jerdam. African swine fever abur Assam along nangkang hua joini non ansuri create homra Pharuge thomra trogner kebra hini along hong Assam along ri along kitia phai kele pusi animal husbandry and veterinary minister Atul Bora paklangpon bangso bora phan kapa mejia phan awekjin abelang lasila sobur pen kepa jogjia phan veterinary expert lapen long hong kapang rengbek atum pensi awur ke khangjia phan bidisore chipa choinang poputa alang lipen jongpon seta karbiang long alongta bangso bora puthak konthe me pen penangan along hong kithi dolo bonta karbiang long veterinary atum akeso pangthek dam desi akeso ave pusi rata thengnop pangdak bomlang athe la sobor nangke lele akosi veterinary lapen chirok tok do nangji apodlo athe awor nangle rok aphike khangon edaji আজি লাগিলে লক্ষিমপুৰ লাগিলে ডিব্ৰুগড় লাগিলে যোৰহাট লাগিলে শিৱসাগৰ লাগিলে বিশ্বনাথ চাৰি লাগিলে এতিয়া আমি শুনিছো মৰিগাঁৱতো আমাৰ কাৰ্বি আলঙত কিন্তু তেনেকুৱা এভিডেন্স নাই আৰু আপোনালোকক জনাই মই ভাল পাম যে গাহৰি পপুলেশ্যনটো কাৰ্বি আলঙত আটাইতকৈ বেছি অসমৰ ভিতৰতে হাইয়েষ্ট আৰু অসম ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত হাইয়েষ্ট গতিকে কাৰ্বি আলং আমি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নাম আছিলে দুইখন মিলি কিনে আমাৰ 2,71,000 এই কেইদিনমান আগত হৈ যোৱা PNKSA Hamren Regional Committee along Prasantang Tilapen Area Sangho Kiri Sonrong Hang Pen Hamren Pen Kahiluk Penang an kilometer in Kora Pobak Doji Rong Mandu Langsun Arong Along Humri Damsi Hadagarat Atumaphan Kulat Kawe Pen Cheng Lok Towar Kahino Pen Asonason Kisum Chechak Nanglo Hadagarat Atum Non COVID-19 Keso Awur Ajoini Det Piadang Kang Kirahut Hamren Ahiti Pen Asonason Kecho Hormunam Ponsi Pini Hadagarong Rada Tumaphan Sang Hanjang Tu Inti Sabon Mate Mas Ron Pon Hapu Kachodeng Rada Tumpen Setami Aninga Klong Pen Lapuson Kisung Nayahut Nang Kiraba Pot Nang Litum Arna Mateng Lopusi KSA Klembang Pua Tumaphan Kachuru Alam The Pajir Pon Dongka Mukampen Komol Kathar News Fast Karbiang Long Non kebangji aruni pai krehini arni penke special passenger train chilling long popusi Railway and Commerce Minister Piyush Prakash Goyal methang Twitter pen pangdak pon laso hut passenger train atum chorkre pho train mate special trains New Delhi rong supi pen kaprek thedunga station pen kacharapalong anke pachiling long po laso kachiling along Mumbai Bangalore Chennai Dibrugarh Agartala Howrah Patna highway station along anke chiling long po Lasia ke helo ka chingthang atumisi Varsai ke me train ke chithap dunjia phan pini por phai plia por online pen ticket booking avarsai pi bom luputa Indian Railway Minister Pangdak Pontu Sarupathar MAC constituency angkang Saijang Lapen Corona Saijang Kuki Arong TVS Langne Motor Ahin ningke me pen sanghan inti kerap ke pajirdam bangso asai kachipatir pipon alangli satroteron alangli long kachirap chetodun borsali teron Rajan Rongpi, Mudon Rongpi, Muniram Teron, Lapen Arya Sanghuatum, Chetodun. Det pi angkang, lockdown ki pi pen chokle move, choda move pen ajok. Arni ki sungdo, la sohut asap sovet pusitame, kerap seta, kerap lopu mathasi, jungjung satro, teron ahin pen, kerap pajirpon. Kuki arong asar, lapen aradatum, ahin pen setame, satro teron aphan. Hirjume lapen kurwang thu pajirdun thu. West Karbiang Long Chingthong constituency Kaparlo Serangadon Amekar Kosi Borsing Terang Ahin Pen non lockdown ahut anesana phan sanghan kera pipipon Serang Pangcho Arongarat Atumaphan Hiduk Det ke boy det atumsi ke ongpu mathasi alang limit hangli wangun isitamit akorte Joy Sing Terang Lapen Serang KSA branch Maipudor Sing Terang Lapen Klembang Photum Cherap Donsi Osi Borsing Terang Kapin Khat Atengsi Pini ong dongaradapan kerap ke pajirpon alang lino namat Morigaon district Dhoromtul police station alongsi OC Klempon bomsi alang li methang abainong pen methang alongaradapan kamathaponsi akorte apan kapapitoy lopusi birtarip dunlong news text report news fast Karbiang Long
Non malam sop han bir tang ton sina. Please step in Phangchu Stationery, Rongkhelan, Dipu, Manja Road, Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Dipu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. Bir takang ton pen ang chirui thulu. Pinyanar lo porphai ke thoma pormalom bokajan along police atum lockdown esek keton kilang kapang chingchit ahut joy pen birta long si ihum bait akimi number ave dimapur pen kebang bom ahut bokajan aphan seltex get along bait khangdun si kakuruk dun ahut inut dhiraj singkho arideng pen brown sugar sunflower flavor 9.4 pen 9.1 box hini nepdun long पुलिस अतुम पेन के थाना टेंके लासोरा की ड्रग्स अदवाई लके ador sodak box hini pen lak isiso se ador doji pusi than lapen kachingna check abang pu ahem balipathar siam arong asor pusi pangthe Karbi Anglong pen headquarters di Pulang isi ke Tetana Town hok ponsi munit atom towar ke Park Kaduri pusi Mahatma Gandhi Park atheng nolong award bridge salam ponlo sita munit atom ke damji kalisi ajolote hor ki junadim chemandet lapen bietum ke dodim asomsi thekponlong lasi Karbi Anglong Autonomous Council lapen Difu Municipal Board atum kelang cari dun kenang sot athe non perang ke kahumri damahut ke thekdam long lake adim ke terlapen horabongsi koichu asomsi thekponlong news take report news fast Karbi Anglong kang pi covid-19 ke so ahiring tangrang ajoine that pi along lockdown kang hap check bangso lockdown kang hap apor ahut kidu ke boy mate NFSA ration card kawe atumaphan disaster management pen ke rapon asang do labangso asang Karbi Anglong district along asitin a constituency along anta disaster management atumpen pi pajirpon lapuson thathaksi popili constituency angkang pi arlo NFSA card kawe atum surigit homra pharo sirke brain koira pho atondo lapen armunga phaya bangke lak isira suri trok sira pharo trok ra krisir kepdo labangso kiduke boy arat atumaphan lockdown kanghap bom ahu disaster management pen kirap ke pajir asang MAC atumaphan kapachehem putoy lapen non anta arua chiklo kipi ponangji asang non anta kiduke boy arara tumaphan pi pajir pon pelang setame DC pen ke inura farman pen linpho asang pi pajir pon pusi order alolong paklang pon lapen kadu kavya farman 88092.5 contels asang kidamtang jangnia chikloni phaing koira troxy arni kheroni lamps along nang pali edlo bon setame pinyarni anta keronji aphan chesik chedang pon pelang labangso puthak ajehak chirok tokara datum pen kaning je pona tengke lockdown kang hab apora hut DC pen kiduke boy ara datum aphan kirapon asang si kopili constituency alongke MAC Pawan Kumar Rai kejo chopanglimji aphan si ki klempon politics si pathu irong lasi non kiduke boy arada tumaphan covid-19 keso ahiring tangra apora hut disaster management pen kirapon asang penjong si politics ke pathu I pulote labangso asang DC pen kiduke boy arada tumaphan ke rapuke rat atum amen pen ke chopanglimji ji aphan ajoine ke pipon pe data chok la pen jong si kiduke boy arada tumaphan ahok pen
kang hon kang jin so do pulote disia tonsi amithang pen ron ponang jila pen labang so asang aputha prabjin pen soda kang sai padonang jila pen cm tuliram rong hang pen setame labang so asang aputha soda kang sai padowek nang ji pusi kiduk det lapen ki boya radatum ningje pon khiloni pen ransing teron news fast Karbianglong Bini abiyata lap ansi pajulo do mithang me kardon.